Angibingelele bathandekayo ebusuku egameni elihle likaJesu Kristu umsindisi wethu, bandla lonke likaKristu, lisebenza zonke ngokwezigaba zazo, Bishop of the house. My God. Ngiyabingelela bathandekayo, ngibingelela egameni likaJesu. Ngicela ngosikizo wakho ukuthi uyacela lana uyabingelela. Ngicela ucela abantu ungaziphozi siyabingelela. Ngoba ngicela ukubiza ngale mpahla eqokile ngoba ngiyisi. Ukuthi ngibingelela ngicela ukuthi babingelela. Ngiyabingelela bathandekayo. Jesu. Amen. Sambonani ngapha. Amen. Sambonani ngapha. Amen. Sambonani ngapha. Amen. Amen. Hallelujah. Ngiyabonga abathandekayo, ngibambe uBishop ngezandla zombili, ngibonge uMC wethu, ngibonge hayi Jesu msindisi. Akunandaba kodwa ngiyabonga isamba sami kakhulu. Worship team, thank you. Ngibonga ngibusisi. Angibingelele bazalwane laba bangwethu laba abagulayo, baxolele bazalwane, nizi abantu neziguli zakhona. Laba bagcinileyo uye athi nesibhilidi lathi nakamazi uNkulunkulu wasisi. Labo wami ngedwa uNkulunkulu. Ngelinilanga babe bangihlanganyele bathi ingwane wasifaki. Ngiyazixolisa kuyo. Asingabe sibudela thina umthetho wethu. Ukuba ngiyona into yakho. Awulinto nje siyami kodwa bakithi. Hayi nanda. Cha ngisanibingelela bazalwane. Mhlobo wami Pastor Nongoko. Ayikho Pastor nawe uyamhlupha bazalwane. Ukhona umuntu uvusekuseni. Mina ngilele kahle kakhulu yamzemhleni kona bazalwane. Ngilele kamereni lami ngedwa. Naye ngilele kwelakhe. Uvuka uza kwelami. Ngiyele inyanga ngangibingelele. Uthi iBhayibheli lithi Bingela kanjani kanje? Bingela kanjani? Bingela ukuthi iBhayibheli lithi hayi namsengivula mhlawumbe iBhayibheli. Ngani iBhayibheli lithi thina sonyawo. Yive songavusa ngalo umuntu lena. Ngani iBhayibheli lithi thina sonyawo. Alright, ebesihlala phansi athi ufuna ukubuka. Ebese ngibuka besethi ngibiziwe mina mngane yesu. Ngabizwa uThixo Yesu. Ngithatha kancane mina. Ngihamba nabanye abantu abagulayo bazalwane. Ngibingelela ngani wami ngegama likaJesu. Amen. Akethi amen ngizwe bazalwane. Amen. Kwangconywana akubonga igama likaJesu. Amen. Bese umingane zibambene noNkulunkulu sixakekile ukuthi ingane zehliwe yini. Ayithi thina singamaLuthela asikhulumi ngezilimi. Azikazi zizizwe izilimi. Futhi awekho amanye amasonto ngakithi lawa abazalwane. Akukho umuntu
owake weziwa nawo yedwa umuntu kulezi ngane. Nami njoba ngisindisiwe cha hayi ngangafika lapho ntawethu ngase ngishumayela kodwa ubusonto babungibambe ngqi ukuthi ngingafika kuleyo nto. Isifundiso sasingophile, umusa wezilimi wawukhona, uswele indawo yokuhlala ngoba mina ngangiboshwe isifundiso sesonto. Manje ingane ngoba zayingakabopheki fika uNkulunkulu wakhulumisika lo athi ogcina engangimncenga uNkulunkulu ingane izofa imbambo ngikwazi ukuyibhala angazi uma uyakwazi ukubanjwa isandla sikaNkulunkulu. Cabanga ukuthi siqine kanjani u4 years sibambe u4 years kwehlamathe namafinyila imbambo kupaqakile kwakulindo aqakile ngikwazi ukubona imbambo ukuthi nasi ingane ibanjwe isandla sikaNkulunkulu. Manje ngiyeza ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma inkinga ngikhuluma ngolimi engingakwaziyo. Manje sengiyamncenga ngithi uNkulunkulu ngicela into oyikhulumayo ukhulume ngolimi lwabantu, ikhulume siza ukuthi uthini. Ngibuye ngiphume phandle ngithawe kusiyami kazi kwenze njani ezulwini biye ngithi masenze njani hayi masithandaze sicela kuNkulunkulu lona osefike enganeni ukuthi asitshele ukuthi uthini. uNkulunkulu ebamba lo u7 years wamuzi abambe u7 years umbamba uqhothile kwenze nje uhengekile kuyaleka ambambe abhonge kube ngathi ukhuluma indoda endathi ngikutsho. Thina siyazi lento akaze thina madoda siyisontela sisonta thina uNkosi ngenile endlini yakhe engcwele siyisontela thina isonto lakithi likahle kabi line order futhi thina asimazi okomemeza ngomuntu athi uJehova futhi ingane encane engaka athi uzosazisa igama lakhe athi ngifuna ukunazisa igama lami. Sure. Hey. Ha, kwenziwa njani mesimemezile? Kwenziwa njani memesa ethi yena uJehova ngoba lento siyazi la ekhaya thina siyayiqala ukuyibona into enjeni. Ebese sitshela izinto angayifuna sitshele nezinto afuna sisenze asitshele nezinto afuna siyeke ngoba lento ezinja wathi zikhonkotha ingelosi futhi ziyangcolisa. Umntwana uyasebenza eklinikhi umntwana osizalayo uyezwa kuseduze eklinikhi uyezwa ukuthi kwakhe ibambena akazi ukuthi kwenze njani uthi ngilokhu ngijile esangweni ngifuna ukuzozwa ukuthi kwenze njani kanti la ekhaya. Sefike kuseni uyabuza ukuthi okwenze njani siyama ke siyohlala phansi wathandana sizama ukuchazela umntwana ukuthi cha kufika uNkulunkulu la ekhaya. Manje ke ukuthi uNkulunkulu akayifuna izinja zakhe umntwana bengekho lo uNkulunkulu efika lento akasayizwe lento usuneka ichazelwe ithini ukuthi lekhaya sekufuna uNkulunkulu wafike wathi akayifuni izinja zakhe wathi yana kulungile ngizwile ngizoyichitha zonke izinja. Angithi lokuya kwehla uswehla umoya awundaba siwasehlala nezinja zakhe wakhululeka wathi ehlele egcekeni ngelinganazi ngokuba igama lale eyagibela phezulu exhubeni yahlala phezulu esicongweni lapho ekuround echanini yalala ngomqoqodla lapha phezulu yoma eyibuka yagibela phezulu umthwabo uround ubona emakhaya ngokumbisisa bese kuba nale ndawo ephezulwana yavela phezulu endlini yathi nwayinwayi yafika lapha phezulu esicongweni yabheka phezulu esibhakabhakeni yoma yafa eyibuka wathi awu uNkulunkulu bese ukhohliwe. uNkulunkulu ke lona bazalwane ongcwele buningi ngeke siqede
ngeke siqede kodwa uNkulunkulu lo ongcwele sengiyashumayela uNkulunkulu lona ongcwele uNkulunkulu lo ongcwele uNkulunkulu lona esithezolo wahamba noEnoki kodwa uEnoki wayengekho kodwa haleluya uNkulunkulu lo ongcwele besithi ngiyabingelela siyana uNkulunkulu lona ongcwele esithezolo wahamba lithi iBhayibheli bambatha wahamba noEnoki kodwa uEnoki wayengekho nje kodwa lithi iBhayibheli wahamba naye kodwa lithi uEnoki wayengekho ngoba uNkulunkulu wamthatha kusho iBhayibheli kodwa ngeke nizwe nana Mthsweni kodwa iBhayibheli lithi uEnoki waphila iminyaka ama-65 wazala uMthsweni emva kokuzala uMthsweni wahamba noNkulunkulu kodwa uEnoki wayengekho uNkulunkulu ke lo ongcwele odla amadoda uNkulunkulu ongcwele lona uNkulunkulu odla amadoda usimakade uma efika kuYezekiel ufika amnika umjijelo umqulu wencwadi athi bambalana lento le iyadliwa awubamba umqulu wencwadi ukudla uhlafune athi uhlafuna athi uyababa athi Jehova dlala yiyo le edliwayo kudliwa lento le idle usimakade lona bazalwane esimethula lapha phakathi kwenu uNkulunkulu ongcwele lo uNkulunkulu lona othi Isaya mayibona athi ngambona uNkulunkulu ngambona ehlele endaweni yakhe engcwele uthi ngambona umsila wengubo yakhe wagcwalisa ithempeli athi ngambona mina uNkulunkulu ngabona uNkulunkulu ngoba uyabonwa usimakade uyabonwa uNkulunkulu uthi ngambona ehlele endaweni yakhe engcwele athi wahlala ngathi mangehla ngibuka umsila wengubo yakhe wagcwala hayi ukuthi wawugcwele ngesikhathi uIsaya embuka ngesikhathi uIsaya embuka umsila wagcwala ngesikhathi embuka hayi ukuthi lo msila umthetho wawo ugcwele kodwa ngesikhathi uIsaya embuka lo msila wandlaleka wambuka wandlaleka wambuka wakhuphuka wambuka wandlaleka wambuka umsila waze walugcwalisa ithempeli wambuka uIsaya wathi yambuka embona lento wadwisho ephenduka ebangcwele phambi kwakhe wathi uyasibuka uIsaya ukuthi mthomeze njani noNkulunkulu onjena engashunyayisiwe engatshelwanga ukuthi mubi yena akafanele ukubiza igama lakhe kodwa ehlatshwa ubungcwele bukaNkulunkulu wahlabeka uIsaya wahlatshwa ubungcwele akunangizwa ebubuka engashunyayeliwe engekho umpostoli azoshumayisa uIsaya embuka wathi mayimbuke abangcwele wamemeza uIsaya engashunyayisiwe bishop wahlawula yedwa wahlawula njengenja omkhulu wami wathi mayekini engashunyayiswanga embuka engcwele embuka engcwele embuka engcwele wamemeza wathi ngoba Musa menyeziswa yizono inkosi indaba yakho fanele umenyeziswe ukuthi ungcwele
wathi mayingani ngoba mina yomuntu ibenzenjani mayisenjena kuba mina yomuntu ngoba yomuntu wambuka wabangcwele wanemezo Isaya wathi ngingcolile ngoba yena embona ebangcwele wamemesa engekho umuntu omshumayisayo wamemesa ehlewula amfulathela ngoba esabeke engabhekeki ongcwele kakhulu wathi ngingcolile eshabaleka wabangcwele uNkulunkulu wahlehlu Isaya wathi yo mlomo wami ekumemeza ngawo awufanele ukumemeza ngoba nawo ungcolile wamemeza ehlehla athangwazi ubiza igama lakhe ngoba nomlomo wami ungcolile. Lithi iBhayibheli kulesi zinto engcwele zasesulwini kwasuka okunye kwasuka okunye khona izinto esulwini bishophi ezingcwele ezinye samagama okunye kuthiwa amakherubi okunye kuthiwa amaserafi okunye kuthiwa zindalwa okunye kwaziwa amagama akho kodwa nje izulu ligcwele izinto ezithile ezingcwele wathiwa nabuka wabona khona okunye okuthisayo okunamaphiko okunye Isaya uthi lento yamthisa yaya altar lento ebambudlawu ngomlomo awuNkulunkulu somandla lento ethisayo ebambudlawu ibamba ngomlomo sekuthemba isimo sika Isaya singathandwa izinto ezingcwele ayihlale ezulwini kwalezulu linezinto ayithile ezingcwele ayihlala khona lethe izibambudlawu elibambe ngomlomo ivula amaphiko iqonde altar la kufutha khona umlilo bafike amabudlawu yabambudlawu yabambelahle yaphendukela Isaya lokuyakhala lokumemeza khamisa yathi khamisa akithi awusadumisi manje ulibela ukuthi ungcolile khamisa akhamise yamshisa alimini lwakhe yabuyisa udlawu yathi memeza wathi ngihlala phakathi kwabantu abangcolileyo. Mina mangihlangana nayo ngangiphezu kwendonga sofula ikebhali uthi mina ngimona ngiphezu kwendonga sofula ikebhali mangithi mile kulezi ndonga ngimile ngibona kuzinto izakini ngoba izulu liphela izinto ayithile madoda uthi ngibona into izakini uthi mangithi ngibona lento uthi yini lento izakini kuyingqola kunamasondo amasondo anomoya futhi phakathi kwawo khona amanye anomoya lenqola ihambiswa umoya osemasondweni phezu kwayo uhlala into ungathi sihlalo somkhosi ifutha umlilo manje endihleli athi phezu kwaleso sihlalo uthi phezu kwaleso sihlalo uhlala umuntu athi mangithi ngiyabuka kwamphathi igwalibe ukusuka la phansi kuyaphayisa kuyanqotha kusayini manito umwele
Ngiyabonga igama likaJesu. Ngiyabona uhleli phezu kwesihlalo sobukhosi. Athi igama lakhe limhlophe njengobaba ezimvu. Amehlo akhe anjengamalangakabi omlilo. Athi ngibone hamba phakathi kwezinti zesibane. Athi ugqoke igama elithende amhlophe ashaywa ngamalebe. Athi impakada zakhe zinjengegolide. Athi esifubeni sakhe libophele phandle legolide. Athi ngibone hamba nje phakathi kwezinti. Hamba phakathi kwezinti zesibane. Athi ngathi ngiyabona isihlalo. Uthi mangibuka isihlalo ngabona kuqhuma umthombo ngaphansi kwaso. Athi kugeleza umfula uqobezela njengetshe lekristani. Kanti lento kwenzela lana. Athi ngifuna ukuthatha yonke lento ngikwazi ukuchazela abantu. Athi kodwa ngathi mangibuka kuloya muzi. Athi angisibonanga isibani akukhanyiswa kulo muzi. Athi ngoba inkosi yethu uqobo lwayo isibani somuzi. Athi nanti ngithembele ukuthi kanti ngabe khona benze njani. Athi angibonanga ithempeli lomuzi. Athi ngoba uJehova sebonke uqobo lwakhe uyithempeli lomuzi. Asebekhonza bakhona kuye asebemdumisa. Master Jesus! Master Jesus! Master Jesus! Jehova sebakuthi Isaya baba nezinto esinamaphiko. Athi lesi zinto sinamaphiko ngesithupha. Athi zihlephezu kwethu lephambi lesimakade. Athi sihlephezu kwayo lento lena nesakhiwo somangaliso. Kodwa uqoqoshe kuyo izinto ezithile esinamaphiko ayisithupha. Uthi mangabe uqhuma indumise altar bese uphakama lesizinto enamaphiko. Sithatha amaphiko amabili sizobuso ngoba kaphekeki phela akakho kwasupheka. Bese ithatha amabili sizobuso umzimba. Bese ithatha amabili bese sidize ngakwelinye. Athi ngesikhathi usukelinye liqiba liqonda kwelinye lelinye liya kwelinye. Bese kuphuma umhlabelelo. Uthi ungcwele 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 uJehova sebakuthi mhlaba wonke ungcwele yilo inkazimulo yakhe. Master Jesus! Sentobasaneni Yesu athile Try Bethlehem. Sentobasaneni bese kufika umuntu osesulwini ame ayibuke yenza imisebenzi yayo yomntombazana ebesebingelela ngokubingelela kwasezulwini. Ulamahasa abingelele ngoba khona zinye ibingelelo madoda ayingesona ezisemhlabeni. Wathi mawufika uthi hayi angikwazi lokhu. Athi behlangana namantombazana ezwe lamasayini hlangana uMaria no-Elizabeth. Elizabeth uthi ngibone ubingelela. Ubingelela kanjani? Ubingelela kuni lokhu ebingelelwa ngakho. Uthi wanentombazana wena uzokhulelwa. My God!
Moses. After 430 years, bantwana bakwa-Israyeli bexovutha eGibhithe. Ithule iqhuqhubele into yaphakade, ithule sengathi isikhohliwe isithembiso. Ihamba iminyaka bafa abantu, ihamba iminyaka bafa abantu. Thula Simakade inhlobo yakhe uyethula. Wena ungakhohliswa abantu, akazi ukukhulunyiswa ukuthi sekufike wena. Waba umthetho wakhe ethula, entuthofo uzokhuleka athule, ngoba akenziwa wuwe ukuthi abe uNkulunkulu. uNkulunkulu nje ngokwakhe noma engenzanga lutho emzini yabantu. Wangekho isi babethi labafana, hayi ngeke sikhutha uNkulunkulu wethu namandla okusimbula. Bese bebamba ingwezana ukuhlangana, bathi madoda lento esishiwo ahlanganyezi. Sesithemba thina uNkulunkulu wethu uyosophula nasesithandweni sokulila. Kodwa-ke ake sikhulume iqiniso sisodwa, ngoba thina siyamazi ngoba kungenzeka angasophuli. Sizokwenza njani? Siyashintsha i-statement manje uma kungenzeka angasophuli. Bathi hayi, siyamazi ukuthi uNkulunkulu akulantanga noma engasophulanga. Ngeke silishintshe i-altar, asisashintshi manje. Ngeke saguqa komunye uNkulunkulu. Asibatshele kodwa ukuthi kungenzeka. Bakhona abantu abakumatolo kungenzeka. Ngoba sibatshele bathi hayi Nkosi, nani mkhandlu amuhle weBhabhiloni noNkulunkulu esihamba naye. Yebo uyaphendula, kodwa kuyenzeka angaphenduli. Mhlawumbe kulesisimo sethu angahle angaphenduli, kodwa thina angeke simshintshe. Sithathe omunye owethu yilona ephendula. noNkulunkulu owethu safa nabantu ekhona, sathandaza angaphendula. Manje siyacabanga ukuthi kungenzeka asishaye ngeziphindiwe angaphenduli nangesimo sesithando somlilo. Kodwa thina uzoba uNkulunkulu wethu. Hayi, lalela sithando sami, noma ngihlelwa yini ngiyamtshela uSathane ukuthi akuwena. Ngeke ngikwazi ukumnika i-credit engaka. Awuhlangene nalento uNkulunkulu lo engimkhonzayo, ngoba kuyenzeka akuholele hlanu. loNkulunkulu kuyenzeka uhambe alikhombe hlanga uthi ufuna ukuthi ayikho indlela athi qonda uthi bese hayi lalela ndoda ungengwa indodana ungengwa Yeshua uyasinanela Yeshua uthi awu baba awu lenkomishi ibinedlula ngiyiphuzanga
engifaka kuyo kodwa ungayidlulise yini kodwa mnangiphuzi ebese mkhumbulo ise ukuthi mayisefunga igama lakhe akajiki ebese ethi ngeke ngiguqule lento efunga ubaba phakade ukuthi le nkomishi ngiphuzi wayesekhaya bengasho ngishwebile bengasho lutho benthina ayingenzi intando yami awakayizwa ngifuna ukushumayela ngoba lalela ngitshele awusuke umshintsho uNkulunkulu kufanele kushintshe wena abangizwanga awusuke umshintsha akazokushintshwa Sengiyanika uHana ufundwa phela yabathola lamanzi sanibona manato kuyanyuka yini igama lakumshiwa uThixo wena ukuvuka tuyajabula wena ngobuqhubeziswa ukudumisa kodwa mina nalutho uHana uthandaza aze benembimbi Mthsweni uNkulunkulu bonwa iqembu usevayo kodwa ikanti kwenze njalo ngoba limbona ngayo enza umthandazo wodwa Thixo ukakhathazeka ngithi kodwa uSibazane mangabe utshwala lento iphuzayo siyiphuza kusiphenini cela umshumayeza abazalwane kusuku wanuthi nowakhona utshwala phefumulo losisi xakekile yakhona bathike dontwana lalela yathula wana wasibona ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu akasushintsha wathi wena ngcono ukushintsha mina ashintshwa kodwa Jesu wasuzwa wana wayese engene ethempelini wafuna ukufuna sikaNkulunkulu awumswanga wana wangena ethempelini wafuna isidingo sikaNkulunkulu wathi ngoba uNkulunkulu ayi-athembe idingo sami awuthi mina athembe izidingo zikaNkulunkulu wasifuna isidingo wabona e-altar kuqinile ibani zingakhanyisiwe ngoba iqembu ligugile akusakwazi ukunyuka le-altar liyokhanyisa akusakwazi ukukhipha umlotha akusakwazi ukubasa lishisa iminikelo seladondobala lahlala phansi akusela msebenzi walutho wabukwana wathi khona i-ofa enganika uThixo weNkulunkulu kusebenza njani abantu basemathungathonga wathi kune-ofa enganika uThixo kulesi simo wathi weNkulunkulu angisayikeli indawo right uNkulunkulu ngeke ndoda yami nazi ingane sengixolele futhi uphenile ngixakeka ngawe manje ngoba wena unenkinga engakasululekile wena ukungena umpristi azokwenza iminikelo
uzushintsha umthandazo. Ngoba indlela othandaza ngayo iyakujulisa. Iyawushintsha uthi uThixo right. Uthi uNkulunkulu ngiyatshela i-right. Angisafune ngani kodwa wena udinga umpristi. Leli altar liyafa. Alinayo umuntu oshisa impilo. Nikeza ingane nginika umpristi. Ngizoyiphatha unyaka ube kakhulu ngoba kuyona yami. Angisafune ngani ngizoyinqalisa. Ngihlangile umuntu ebeleni ngoyibisela kuyo. Angisayidingi ingane kodwa wena udinga umpristi. Umpristi wanawe uyamdinga. Mina ngizobuyela ekhaya emva konyaka sekunikile. Ngapha ngoyihlalela unganginiki futhi ezinye ngoba ngidinga ngane manje. Kade ngikunenga ngithi kunika singane ungasanika athende nasi isimo sakho. Abese ngoba usuthandazile usulela lapho ngakhona impendulo mayisakhulumile abesasulela ngase-altar afuna ukuzwa iphimbo elizoqhamuka ukuthi lithini. Maliqhamuka iphimbo maliqhamuka iphimbo mfundisi lithi emva kokuthi enzile lalela Mthsweni othwana uNkulunkulu akekho umuntu owake wacela ukungena nawe kuyi-partnership. Mina ngicela sisayine i-contract. Ngifuna mina ukuya nawe ku-partnership. Ngingakezwa lalela ngane yami uthi uThixo uthi wena wazala uNkulunkulu ngicela siye e-boardroom siyosayina namaphepha. Ngifuna sisayine nawe singena kuyi-partnership. Khipha ingane ngikhipha umpristi. Waqalaza uNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu ungangibambeli. Wona kade thandaza kodwa engakwazi ukubamba uNkulunkulu. Waqalaza uThixo wathi namhlanje wona ungibambile. Wayise ethi uNkulunkulu ngalesi sikhathi konyaka osayo noma Ungcwele tshela nomuntu ohleli naye uthi ngalesi sikhathi konyaka osayo Ungcwele tshela ngalesi sikhathi konyaka osayo tshela ngalesi sikhathi. Ubechaywana uphuma engathembeki waphathe khona eqiphizini yemphezi ngoba umthandazo wakhe udihleliwe. Ubephuma nodihlayo uhamba kodwa namhlanje ubuya nento athi ngaleskhathi uyawosa bathi bamlandela bathi uthini wena bahlabelela wena bathi ngaleskhathi lesi Uphume khalini eshilo uphume khalini yaphesi
not isicelo sakhe singamukeliwe. Uphume smile uHana ethi lesikhathi lesi. Greytwon yangaleso sikhathi lethi eBhayibhelini useKhesariya idolobha okukhona indoda igama layo ukhonelile. Lithi eBhayibhelini yayimthanda uNkulunkulu. Lithi eBhayibhelini yona nomuzi wayo. Lithi eBhayibhelini lendoda yayinikela iphabampofu ithandaza njalo njalo. Ngifuthandaza ngiyena. Lithi eBhayibhelini baba ngelinye ilanga fosembatheni lendoda ithandaza ngoba lithi eBhayibhelini yayithandaza njalo njalo. Yazi ukuthi uthandaza kanjani. Kodwa labo baba bathi khonelile so wayithandaza njalo njalo. Lalela-ke mfundiswa. Lithi eBhayibhelini kuleso ikhathi naleyo nomkhuba yakhe ukuthandaza wathi bishop esathandaza ingelosi phambi kwakhe igama layo upendulo. Pendulo yemthandazo. Lithi eBhayibhelini mayima phambi kwakhe yathi khonelile. Lithi eBhayibhelini wayibheka wayiqolosela wathi kwenza njani Nkosi. Hayi mina ngiyasho asabe sekolo mina ngicela sesekolo ngizothi sifuna ndoshuma into ngempela abantu abazongizwa mkhaya abantu laba bezwa abantu abaswana mkhaya abaswana lalela khona leyo kwenza njani Nkosi. No ukakeza khona leyo kwenza njani Nkosi. Nakho akatshalo umuntu ukuthi ubani nomuphambi wakhe nomahasaya khona leyo kwenzenjani Nkosi. uNkulunkulu Jesu athi kwenzenjani Nkosi. Yaphendula lengelosi ithi imikhuleko yakho awuzwanga
uNkulunkulu ifike yambethi umnikelo. Angakezwa nithi bazalwane kusafuna ngishwayele futhi. Ungayihambisa imithandazo enkulu. Yonke imithandazo oyibeka iminikelo emahlombe ayo imithandazo bese uyibeke okude. Othi lo muntu wasezulwini khona le basayishani nobaba unomhlelwane nezulu. Manje ufuna bese uyabona ukuthi hayi uMazulu sefikile njalo manje basayishani mthandazo yakho lo nemnikelo yakho. Basayishani sasa ngiyeke manje lalela ukuthi uthini uthi phuphukile. Uthi khuleka ehlangene nemthandazo, imkhuleko ehlangene nemnikelo ikhuphukile isifike ebusuku.